new month ketheka sana nkethi cha mweri yu ethatu tariki ile cha mweri yu wa ethatu mbitikire nkuwate weni akirinde tochi ya Meru TV oro wambita muthoni wa kiramana tuthiatereke mitandao yetu ya ukinyaniria Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya gututhiatira kiri Signet na Pang Meru TV kenda gwitana mbere na kumenya mantu kathomba reja thirite yakitana mbere account ne yetu ya Meru ome ya Meru na kinya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya tuwatanirete na ndiki betu bandeto kumantere mwanya amona kinyari ngimbisa nerekere kenda utira uwe uria uko kunu kumba kwitana mbere kuthoma na kumenya mantu kathomba yarethirite yakitana mbere na maturene na ruari kaunti ya Meru atukiambire ni rikirikitio tukinyela methene yetu ya ndeto munini wa Rais Professor Kithure Kindiki na buthiti ndiunga yawe au kaunti ya Meru kiri kwailia awaki bwathoko ya Gakarumone na kinya waki bochibitari ya Meru level 5 kende twika Meru level 6 akiari na witewe barithirikari ya Rais Ruto na witukio na mwako yu atinende utungata bwogi mwere bukomba kwithira bukiagirithwa kaunti ya Meru indira awaki bochibitari bukomba kwithira bukiri kia riboti ya mwandiki wetu wa ndeto mutugi wa Kiambi. Munini wa Rais Professor Kithure Kindiki akiariria mwingi thokone Gakoromone ndiunga yawe aja kaunti ya Meru na ithukirite mutongere wa DCP Rigathi Gachagua kumana na ndiunga yeregeri kuthithia aja kaunti ya Meru akimuria ukinya mpari. Mimi nasikia kuna watu wana safari hapa sijui siku gani. Nyinyi nani? Wewe nani? Wewe nani? Wewe nani? Ukifika hapa kuja na heshima bwana. Wewe kuja na heshima. Usikuja na madharau. Usikuja na kiherehere. Usikuja na kimbelembele. Sisi hapa hatupendi madharau. Na sisi hatuna shida na mtu yeyote. Bora ukuja na heshima. Useme mambo yako alafu kwende. Kwa sababu sisi sio watu ya fujo. Lakini hiyo madharau ukiendelea nayo, ukikataa kuachana na hiyo tabia ya matusi, wewe tutakuaibisha bwana. Wewe nani wewe? Wewe nani? Wewe nani? Niseme nisiseme? Ngeroye yakakwena korobana na rorizo. Na korobana batire kwenda kana rorizo. Na korobana korobana. Okadra kwe muntu okogora kendeka tabatera kwenda kiauleta Meru. Nge magana murongo. Taka baba bange bakaronwe bato to mwenda. Tuemo sapoti, tugiokera chakana geto, tuliwa Kindiki ni fire say fire. Nikiri ndiunga eji, Kindiki atumirite gwako kwa barabara ikuwasania tauni nene ya Meru, akiuga igatumira mungana jwa shilingi bilioni 3.7. Serikali imetoa shilingi bilioni 3.7 kutengeneza barabara za town. Ndio tuunganishe Eastern Bypass na Western Bypass, tuunganishe na barabara za kuingia town mjini. 3.7 billion shillings. Nikimalizana na Gakoromone market, mimi narudi na makontrakta wa mabarabara wa Meru town. Mimi mwenyewe fireman ndio nitaleta makontrakta wa barabara. Agiteneo kau Kindiki ugitana guchimia gutigira aja kaunti ya Meru nego gwaka thoko cia kira cia Kinandi thoko ya Gakoromone kirigira gutumira mungana jwa shilingi bilioni 1. Tuko na ingine Mekindori ya 320 million. Tuko na ingine tumejenga hapa Mwishone. Tuko na ingine tumejenga hapa Kamachege. Tuko na masoko kwa jumla 17. Ukitoa Gakoromone, we have another 17 market in Meru County. Tubadilishe mambo ya kufanya biashara, akina mama mboga, wachuuzi, watu wa chini wafanye biashara, mazingira safi, mazingira ya kisasa, sio kuuzia bidhaa zao wakinyeshewa na mvua, wakipigwa na vumbi na hata kuteswa na mambo ya jua. Matha enejaru kiri Professor Kithure Kindiki na kuriongete cibitari nene ya Meru njeneru gutega waki bwitete na mbere kuona ne gwitithwa nkathi kwethwa level 6 akiuga cibitari je karugurwa mweri ne jwa iri mwaka ne twitite. We are looking at a facility that is serving 5-6 counties, and we are going to work hard and implement the directive of His Excellency the President that this hospital be upgraded
in terms of facilities, in terms of procedures, in terms of human resource, so that it can be elevated by the Kenya Medical and Dentist Practitioners Council to become the new level 6 in this region. Kiripota Meru TV kuma gicigo bunge kia North Imenti Mbita Mutugi wa Kiambi. Iwaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no Iwaya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mutugi wa Kiambi no ndboriboti una njira ikinyanirite mbitikiria ngwate ogeni mwananiri wetu wa Mathithio Paul Wangojiri kithenji magiri urawije kene na rito ringi ya kiboko na nende uranwa murwamiri wa miunda ya Abogeta Society na Chumirite na tungire bange na kumba kwithira bakeya na ntuku 14 bethire abakithikiro kana bara kuthikiro bakabwithe maandamano ya manene arabakuga bomoro toyoni utira akuona miunda ya mwinge hiti kumba kwithire kiyo na kuyukwa ni antu barabo chiumba. Onde enda kugocho na njera kuga antiokera antu baba kwendia miunda ya Abogeta ne amba bogotikira ne amba kutetera mtu arongamana ya kwendia mtu kinya batwe no twenda kwendia mono lakini tete kwendia kuti mtu wa appointed ogwe gutira public ya kwa appointi ukara ukienda ya miunda yetu uti utwira kuwa mbaba batu kugwatwa na bakathekwa na nienda kuvuga kwira wasoa natika ku cooperate namba kuya miunda yetu Abogeta baito kathia demonstration yenene na tuingira mirera national highway tuge waso iti office yeu kida tinenkanira taito yetu within 14 days bugotikiri watongeria ibukura tu ngawasoa ibukura tu ngamba bau arambe na tukaroma mathige twithe mwankana tukainga barabara na koni ni nkanga itapawa sho mugwanja sho gitamete nekenda maandamano ya kamata tukathire maandamano ya makire ya kuimisa thirikari yo tuthikira no tutetekeria muingi yo thenwe ne antu baire na antu tukumenya so batwe ndenda kuga narua ndi mutongeria wa Kithangari na Abogeta yonde ndenda kuga muthenyo narua itukwejaja na maruru muno na tutekwenda kuthenwa nkorokia u ntukweringe tware na public participation ndarene no toba mantu ajaja na arua ne ntukwengereja ya public participation no toba mantu ajaja batu tutekwenda kumenya sheria ria twanekana ira percent kati cietu baba batamenya sheria ko tore egitare ukinyara gwetia ithaka bietu twita twakira DCC twakira KMTC na samaki cietu cionari gakara na kinya kura yonare kara so batu tutige kutheno tijimbi tutheneru atongeria na ndona ati resolution no ura kwerwa maandamano jetu tuthire maandamano ja manene na turete mwanka kumeguru jaigibwe ketheti u bwatunywa ojo mtu nakwenda kumea nwe origirite antwana nepukana na kirumi kya mwingi nepukana na kirumi kyae no ntwana ntuko 14 jietwa wona twaumira twinde tukaya twithingata ora tukiugwa no rigirite mantu jaiku twataka ajue huyu Rikwendeta kwamba chuma chake kimotoni. Kuanzia leo tunaenda kumfuata kutoka kwa Commission of Cooperatives, tunaenda kumfuata kwa EACC, kwa DCI, ndiko kwa Commission of Cooperatives. Nataka Charles Muguye kajua hivi, akuletwa Abogeta Society kuja kufirisi wakulima, hawezi kuuza mashamba ya wakulima bila evaluation, bila advertisement, na kuuza bila bei inayoeleweka. Ni kupeana bure, kuuza kiasi kila nataka kama shamba lake binafsi, haiwezekani. Kwa hivyo sisi kama viongozi nataka museme kwa kauli moja, muna imani na huyu Rikwendeta ama hamuna imani?
Muna imani huyu Likwendeta ama hamuna imani? Kwa hivyo yule aliyetuma Likwendeta hapa, Commission of Cooperatives, tunataka ajue Likwendeta aliyetuma hapa alikuja hapa kulaghai wakulima. Tunataka Commission of Cooperatives ajue hii Recommendation Committee ambayo kwa Bogeta ni watu ambao wamejipanga kulaghai wakulima. Gena tungere bange Kathumba batongeretwe ni mubunge wa gicigo mbunge Gatiania West Daktari John Mutunga ni bachumirite na kubwithia amuchemanio kenine kya urukenda kwariria na kuruki akuruguria mirandi ya maendeleo ira yumbite kwithire gikinya gicigo ne mbunge ki Gatiania West okurukira mubunge u Daktari Mutunga bakiaria nende ibawete kithomo ikithirite kigiukira na njira inene rutereru aranende Mutunga ethirite akimeneria miario ya ura wa RCS wa urimi emithikali turira yaugite nende ambecha chambasare chiombere kwithira achietumirwa kiri kweba bilegitine akawira Mwangaza kiri indira abaebela kwa gitino ntubarbo tumite Mutunga awawe mbecha cia kithomo ni chiethirite chigita okira ritwakiwa bura mithikari tieni urongo butheri thibotio mwandiki wetu wa Ndeto Mwende Olaibuni. Irintu kuya kurura rekondi ya miaka 3 yorite ngweba mbunge wa gicigo gya Tigania West Daktari John Mutunga akiaria we ari wakumaye kuyukia utongeria bo gicigo kina ngirithetie kithomo na njira nene. Lakini tulikuwa na madarasa yanakaa afisi. Ingine iko na mabati, ingine iko na matope, ingine iko na pao na mastrafsi. Ndugu yangu, tunaendelea kuboresha Tigania kabisa. Kutoka nichukue ushukari. Hakuna nururu ya basari. Imeenda jamii yote imeenda kusaidia watoto, na ndio unaona watoto wetu siku hizi wote wanaenda shule vizuri na wanamaliza vizuri. Alafu tukarudi tukasema tutatengeneza mazingira, mtoto hawezi hata kama anatakiwa mtiifu na mzazi anapatia support na mwalimu amenyenyekea anafundisha watoto vizuri, mazingira yakiwa mabaya hawawezi kufanya kazi vizuri. Tukatengeneza mazingira, tukaboresha madarasa, tukajenga madarasa mapya, tukajenga mabweni, tukajenga maabara, tukajenga maktaba katika shule zetu. Na shule za Tigania West ziko kwa process ambayo itaonyesha inaitwa academization. We are making them academies. Kwa sasa hivi tumefika kama 30% which are 100% academies. Mkuluki ari wakinya maumira ya igeranio nene na yaukirite bonene na ntubo kwithira na bethomera antu aya bate kuthinika. Tulianzia na mimi kwa form 4 ya around 2.8 out of 12. Ile mimi nimesukuma pole. Last year exam mimi yetu ilikuwa 4.79 kali kidogo. Na najua kusukuma mimi sisi kidogo. In 2017 tulipeleka watoto 85 Tigania yote. In 2025 last year tulipeleka 745. What are schools? Kuna watu wanashukuru wakisema Mheshimiwa Mtunga kuna kitu anafanya, hata shule zetu ni mbaya, wanaenda kupiga sisi madarasa condemned. Wengine wanapiga video wanasambaza. We are multiplied by 7. Sisi kama mnanisikia vizuri. Hebu fungua masikio vizuri. Hello. Tumeweka mara 7 zaidi ya 7 times ile improvement. Watoto wanaopita ni wako na wangu. Elimu tunayoangalia na akasia ni yetu. Aita na mbere na uritie wari waziri wa urimi Nthiguru na mithikali nturi kwebana na utonyera kithomo kia Tigania West akiwa mbeca cia mbasare kucia yana wanauma na witikika. Basari yetu tunataka wazi. Na nataka kuambia viongozi wengine ambao wapewa nafasi kama hii wanaitumia kujidhalilisha. Kama mwingine alikuwa kwa redio la state anasema basari ya Tigania West ilitumika kuuza kawera Mwangaza. Nataka kuambia vile najua ilikuwa mjumbe na ulikuwa unatumia pesa zako za wananchi za basari vibaya.
Kama ulikuwa unakuja pesa za pasa require, sisi hatufanyi hivyo. We have self respect. Mimi tunashika kabisa. Akirikia ariua 137 only 4 schools in the Golden Valley zinaenda katika mtasi kutafuta maji 4 na hizo vile na sort out this year. The other two sort out next year. Hakuna mjumbe atasimama Tigania asema ataletea nyinyi maji. Now since this is not my day, I want to appreciate what President has done. I only want to say this. Mtu ambaye anasema kitu kizuri ni kibaya, kifuatilia Biblia vizuri, Bishop naomba tuko na nyinyi hapa, amelaaniwa. Mtu ambaye anasema kitu kibaya ni kizuri, amelaaniwa, and vice versa. So umeweka makaratasi vizuri, mheshimiwa, tumeona matendo yako, ulishuhudia ambassadors. Tukienda mtu aseme hili halitatendeka, unamwambia hiki na hiki. Kiripotera Meru TV kuma Tigania West Mbita wa Mwende wa Laiboni. Ibanya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mwende wa Laiboni no ntuboro nuru na njira ikinyanilite akariba kuma ntere chiamporo kwa mwathi baciumiritie na kwibithire barabara baibongwa ira yuma kuma antere chia mutua tewe tantere chiamporo ko bakiare nende ibethirete bakimeneria bone na MC wa wije kene ya enrithuranira bakiuga nende otengwe ethirite akebarutire na muno no ntubarabara cia ruterero ni kachithirite itwekete mpanga kibo baitomeromba akiringa bana wa county ya Meru mutumantu ethinki ethira akibaile na rithura kiao na utira nende no utira thina icho cha barabara ni kumba kwithira chiki nyamu icho. Riboti mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkunja. Nia Karina Toriba Mporoko na muthura baumirite kuibwetheria bongo barabara ira ya kuma mutwete monka Mporoko bakua mathina ya bomba kwithia bekilukira na kinya kwina skuru amwe na sibitari inde kinyari mubatomba kwithia bekiluka inde na batia ngari cio ona kinya na bobetite skuru na bikibiki cio kuwa marinyene tiboka ya boekira mwaramu buka njanja nani nkeya nyaka na Land Rover kana birango nanke ya kamaramu asante tutura genda nya ngari cieto cio mbagwe na ma onto thai twetete itarambura ye munene twete njira yake etete guthikilele pio ye ba tuko boyoro kore nyanta monani kamati ya baba na bikibiki mwerene oni ndatura Oinda tora ndatandro kia motori au ndabera ho to ya to kiona re kathinto monani were mwerene ho to atharia to yokaria ekwa tabarita menge tabarita mwerene tabaitethia twabaya ndi mwanga mutwate na mauru batu itu bwetheru njeraye itu bwetheru njera beto kabatweke laba ke abatia njera ngare mbariene bange batia ngare murunya lakini ote wombo Nyamporoko na ngare kana na bikibiki no ntobe na mauru kato kuromba njira cieto icie ibwethwe no nto itatie mwana incio ko bwethe ni ote ka kurombo na teka kukwelenkanwa iwe ya ntobe to be unegerete njara miereneje na maro ntukwenge ao mwekoro naji ara unega njara turasi oto mutethia to bari itie na bikibiki na korobeto no nto ibe bato thoko maira bio barabara cio cia twe karimu mukoro arurerie mwana bia kuraka na irimwe bikibiki aita wekirithia arimo bo twina secondary arande school twina primary school arimo bato kinya skuru na kinya sibitari barabara ite kuonekana cio kinya sibitari kaitene kauni borete MCA wo no enedranera kana mutungi kumba kwethera kesi ambamba na kuya kubwithia barabara ye bawatanirite na ngavana wa Meru mutumantu ethingia bakwati bakikinya ngavana mutuma kuwate kwimbesa sitengeri barabara ya Mporoko munkathai tomba kwethera heke bwithwa no ntu waero kura ni antu na waya wakura kenda ombotethia antu ba na wo kura mwabatethia au kankwa au one time no maloye ngekoro ciato i one time mutongi akako ya kurota na kuromba kura kore nge no to tethia kwa diata me mutongi bena ngabana kamao ngabana na ure na tengete mbesa cia kuya kubwithi barabara ya Mporoko ibwe buru loi ende kethira na ure na mbesa cia kubwithi barabara ya Mporoko na ate ya kubwithi ri te kuona nyambesa ikare yawe ngwa boetegeria MCO kura mbesa tora kwina ikawera
kawera nebelerete ne mwanka thai batwere mutuma ntwathingia ninge no tubwetheria barabara ninge no twana ko tutere ko tutarire baba kendro tutethia mwanka thai twirerete thina pio katokua thai anto beto baunegerete njara miereneje na maro ntukwenge ao mwekoro naji arunega njara turasio tumutethia alla gavana wao ukumere weta kumama kinya owe baritaka wera bokero ya nuotheri boku atena maendeleo oyu wote na maendeleo na tukuona owe utakwenda tutethie kwetu mporoko etongi 2022 twakwera kura woyo tobwetheria barabara o turitaira maendeleo wewe terora mama wasiethia nukurwa kawira owa woni ntonka mama au na baba narejerere mutongi kora arero mwanka Nkiripotera Meru TV kuma mporoko wa mwathi wa Ndege North Mbeta Mukiri Onkonja Iba ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Mukiri Onkonja no nduboro nurura njira ikinyanilite riboti ya Mukiri Onkonja yatunenkera kanya kakunoka akiri chunji kietu kia mbere kia Ndeto cia Meru TV oro ni wambeta muthoni wa kiramana mwananili wetu wa mathitho ni Paul Wangunjiri tana mbere na ututhiatira na tutuchokerete na Ndeto ingi kathumba kienda wetana mbere na ukumenyethia na kuruki utindu kumba kuthiro kithoma na kumenyera yo karika Meru omeya Meru na Kenya thiguru ne yetu yonthe ya Kenya. Karibu Embu College, mahali vipaji vinageuka kuwa taaluma. Hapa tunakuandaa kuwa mtaalamu mwenye ujuzi unaotafutwa duniani leo. Kozi zetu ni pamoja na biashara na uhasibu, kupata msingi imara wa dunia ya fedha na biashara, uandishi, kujenga, kubuni na kuunda suluhisho za kifundi, ususi na urembo kwa ubunifu unaogusa maisha na kuongeza weledi, upishi, kuleta ujuzi wa mapishi ya kitaalamu na ladha zinazovutia, usimamizi wa utalii, kukuandaa kwa fursa katika sekta ya utalii na huduma, sayansi ya kompyuta na tehema ambapo teknolojia ya kesho inaanza leo, elimu ya udhibiti wa uhalifu, kuchangia usalama na ustawi wa jamii, mhudumu wa afya, wahudumia wengine kwa weledi na huruma, udereva kwa ujuzi salama na wa kuaminika barabarani. Chagua Embu College. Safari yako ya mafanikio inaanza na hatua moja. Jiunge nasi leo kwa kupiga simu 0721 152 709 ama ututembelee katika mitandao ya kijamii Facebook, Instagram na TikTok ni @Embu College. Embu College, skills to go places. Tatua Instant Wins na Daka. Multiply bet yako mara 5,000 kila dakika 20. Ukicheza na 20 bob only unavuna $100,000. 40 bob unadaka your 200,000 shillings. Ukicheza na 100 unakamata $500,000. Pia kuna bidhaa za nyumba kama smart TV, fridge, cookers, air fryer, car wash machine, motorbikes, tuk-tuks na marutis to be won. Instant millions to be won daily. Ni rahisi. Ingia kwa M-Pesa, weka paybill number 440440. Weka paybill number 150150. Count Meru. Amount, weka kati ya shilingi 20 na shilingi 2,000. Get your wins every 20 minutes. Tatua Instant Wins na Daka.
Auole tiga gutinda kuigwatia thina ni gitarire ukaigurira bikibiki na koguri kanini na gutiange ni ndene mutindo jwa kangangi aria kuijikene ja kwa Ismail Aribi aja ujo kwa Ivan wakinya mutindo jwa kangangi inamania na kijara kia Moi weje ogure bikibiki muthemba jo mwega jura juijikana ja haujue ona kethro no kwenda muthemba jwa tuktuk tegera ure gwita tegera ure thongi nio eu na bikibiki cietu cina warrant na koguri ni kanini kiria gikwendekana kibande KRA pin na garanta umwe weje na deposit kanini ugachiana na bikibiki o au twina bikibiki imwe itenyunya mauta inge na cio kainunkaira mariga ni ati spare twina cia kung'ana na ni bikibiki cia kinande iria ciumba kwithirwa cigikamata mirigo bwega turingira thimo ni kendo komba kuigwatira namba cietu cia thimo nicio iji ciandikia ukioni-ini giaku etagwo Ifan. Iboya muno mutegeri wa Meru TV no tubagwetana mbere kuona kanya ka ututhiatira kiritho cia Meru TV oro bontuku ya Jumatatu tariki ile cia mweri wa 3 mwaka eno yoturi wa 2026 bwana tubotuthiatira kinya akimitandao yote yo kinyanire Facebook na kinya YouTube Meru TV Kenya na kinya tuthiatira akiri Signet na Pang Meru TV nkuwate weni kire chuchiketu ke biele akiandeto cia Meru TV oro tugetana mbere bamwe baikuru kuma kaunti ya Meru bachumirite na kuonania bathuri mno imiario rombere kwithire kiarua ni mithika lenturi ye igenende buranga bana ora wari wa kaunti ya Meru kabere kabira Mwangaza ombere kwithira kebelua gitine bameneretie mithika no ntuba miero ya wera rombere kwithira kiaria bakiuga nende bura babangite na uchanga mbecha ire chombere kwithira chitetheria kwebelia kawira gitine kia ungabana kaunti ya Meru bakiuri mithika ombe kwithira gichumiria ariu wari rwami na komba kwithira kiwa kiongwa akirombere kwithira akibwithia riwe kenda kuona ngavana akawira Mwangaza akumba kwithira akebelua kitine Lentore kwa uyogwe thine Meru watora kuga kawira Mwangaza no thine Meru ndo iturajira kumya lentore no thine Meru amwana abunge bene bawiba thine Meru kabo kora akie mwana inchi tokauma thako minaja tokalinga kura nkoro kia ngiri magana jaere bokachoka bokata kwa Mutunga bokozoranya milioni 100 bogeta koja gotwitera mama wetu ora tothurite thai mama ketha kare gitene ng'ombe iya kwega na thai ote mwana inchi atenda ana ng'ombe thai na ndera ira Mumeru akuria imbecha utongeria bogori na buiko yotoma Mumeru aria mbecha aria thina tore kuria aterere ntore no kweresa boga mono ora nto bange baraitere mbecha anga Mutunga itai nyinge na mbora itai nyinge wanago waritere ingana no ndo ogo organize o nteto yu itogwete kia ogo igo waitere mbecha nyinge nkorokia bange bonde tia kuthukia bange ukiuga iba itete mbecha hata wewe ulitoa pesa bagusangithia milioni ira bwasangithirie milioni 100 cirekirwo nkuniene cirakamato ikathuri murungi no areta kugaira seneti arabagaira bonde kenda barwa na mama na ndinama iburathithirie bwega no ntwa Meru ituramenyere mama ote uthuku ari na bukinya bomwe justice ye mama ne kinyete mwiso na Mwangaza iji turiromba mama acokerwe gite kiagwa no ntu mama ote uthuku ari na bukinya bomwe ngabana kawira Mwangaza kenderwe na mbesa zaura njunda cienderie Jesu na turamenyire ati kawira ngiwe ni ambunge ba Meru thuru mbesa yani lentore nyo atiko gwaragia nyo aria monkevo tontore atithia baga tumbure tirio nze mbari muthikirite kabo kama gutacoke na mukama tio otula anganita na mama kwengana no taba bagori njemwe
kaba guri mukuru mwe CS bo karibu ndene Kipchumba Murkomen na chumiritina na utumantumiri cha kuboreria nkoro kirinja ya mubunge ngeno Johana Ngeno rombere kwithira kiona mutino yande na ntu bange batano barabere kwithira baitero turone bwawe ke uturone bwo aki mutino yande yoro rombere kwithira yo kionekana. First of all, to send my condolences to the families and the loved ones and friends and neighbors and indeed all Kenyans for following this very tragic event that led to the loss of Honorable Johana Ngeno of Emurua Dikir, together with the pilot and 4 other Kenyans who were supporting the Honorable member who worked with him. I must say that this is extremely painful for all of us to lose our friend in the first place, because we knew the Honorable member. Personally, I knew past 3 of the members in a personal way. The Honorable Johana Ngeno, the pilot George Were, and Carlos Keteru was also my friend. And I just feel very sad to lose friends and to lose people that we have worked with before. And we feel really pained by this event. And I must say that it happened and it shocked all of us. Those of us who travel a lot felt really the pain of this tragic event. As such, on behalf of my own family, on behalf of also my ministry and the rest of our colleagues who are not here with us and Davis, to say that as a government of Kenya, we are going to do everything possible to ensure that we support the families where we can, to ensure that they have a befitting send-off for their loved ones, and particularly Honorable Ngeno, who is a hero to many, who was a leader, who was decisive, courageous. He was passionate in the work he did. He defended his constituents with passion, with commitment. He feared none. He collaborated with many. He brushed shoulders with others just to make sure that the job he was doing is done very well. As you have heard, this accident is only investigated by Aircraft Accident Investigation Department, which is an international process that involves the Kenya Civil Aviation Authority. And so the rest of us, the rest of Kenyans, will wait for the results of these investigations, which, as Honorable Davis Chirchir has captured well, it is also supervised internationally. The ICAO fraternity from Canada to all over the world, from its headquarters to all over the world, is waiting for the results of that investigation. And we are, all of us, waiting for that investigation. I want to assure the people of Emurua Dikir, the people of Narok, that the government of Kenya is going to support them. We are going to collaborate together. I have already spoken to the County Commissioner Narok and the County Security team to do everything possible to support the families and particularly the home of Honorable Ngeno, whom we all know that they will have many visitors. We will give them the necessary security support and logistical support that we can as a ministry, working together with the governor who is here to ensure that everybody is well taken care of. Lastly, I want to thank the residents of Mosop in Tololwe in Nandi for trying their best to help as they could. And I want to thank the county security team for responding very fast, and to thank all the officials of government that came out to assist the much they could. My condolences to the Speaker of National Assembly and the colleagues of Ngeno who are members here and the rest of the Republic. And we wish them God's grace even at this very difficult time. Ya kaunti ya
Rungura ngavana Mutumanto Ethinki ibekite wira nebo gukiria yuthi na utira yewa bibi kumba kuthira bigukira na njira mwanya ino kulukira mubango na mutaratara yo Amel Cultural and Youth Initiative akiaria akintu kuya kuthirikiria gwite thirikari yawe ni rutanirite na kutira iba kuthira bakiwata mbaru mibango na mitaratara irereti kenda kuguna na gukiria muyuthi wa kaunti ya Meru. Riboti ya mwandiki wetu Wanthe Tokome Mutia. Ngai nova ndetire mutumare tikai ngai nova chabata ndetire rikie waziria mbitikai ngai nova chabata ngai imambure nayo kungwira untoire bwa Meru nayo yabwethikite nterezio gotia kachio igembe South Nara Governor Meru Mutumanto Ethingia araikinyiti na murumu atongeri mwanya kaunti ya Meru na wika wirane bwaguye kontoire bo ekaria njire mwe kurikania anto kuraya baumire na onto babu kumenyera Kimeru wamwe na okuria mbeo isansana kwa umbere mbona request His Excellency the Governor akiaria alelia tubana kaocha nonto tokethira twina kaocha lakini ndenda kinya atwera kethira no yeye hao gembe South bothe be hao boye thirikari yetu ya county yeyete na inya kubumenyera isawa sawa manto yato kubwethia yekaraya manto ya ntora ni manto international iyo achonko bakuma America bake yakuona iyageterire temi yani gege public kana ke muntu ike public tutemeterire kauta ya Meru tuhande munyau tutueke neonga ya kutharimira Meru ariama kwamberie kuria mbia cia gukiria ndeto ibo kubwethia tureke kung'ang'ana kwamberie manto ibana bakuwa tutemeteriria Kimeru ibana bakuwa nondo ntekona mutumugorora wina haraka ogwenda tuikia nawe we ibana bakuwa tutemeteriria culture ya Meru tunaomba utusupport ili hii cultural iendelee, kwa sababu tunasikia kuna ingine county government inataka kuanzisha. Wakianzisha hiyo yao wajue hii iko na miaka ta, wasimame na sisi tutasimama na hiyo yao, tuendelee kukua. Hapa tuko saa hii Wasiri, tuko kwa soko na sisi tayari tumenunua shamba, tuko na eka 2 na mwaka huu na mwaka huo mwingine tunataka at least kuwa na 10 acres. Ile tutaenda tuweke mambo ya cultural, alafu tunataka kufanya youth empowerment. Tuwe na shamba, tuwapatie shamba, serikali kubwa itujengee technical institute ili tufanyie empowerment yao vijana wetu. Lazima to promise muntu ya twira akaende manto yoke county government tombe kwa mwaka yo ende kwenda kwira antu beto ande iberua na rejire oro no tebyo toraibwa kureta ibyo byatomera oni mbwancho azore bagwa toye tuibo milioni ile na re kwa tia tia ana magana itebu byatomera kwa vinya lirikari account ya Meru ndo no mwanga be ya abatwerera report ubenyo na ndo ngabana wale agwe ya kana ntongeria bawe batu nuare to amwimbura bana nike yathoneo kiu nara gavana na atongeri bangi baratumire kanya kau kuringira thirikari mukathe William Samoei Ruto ndebe na kuwa munini omukathe Professor Kithure Kindiki ya mwana Meru na buikuiye kwa nonto atetiete anene akinya arunene na yoambi nthigurune kana kaga weto Kithure Kindiki geto kana tegeto we yanto bomba kukana mwana wo kana geto ga uchiara kaka niko getu gaguchiarai urate nagake tuku teranai na tore tumone kaka
niko getu gaguciarai orote na gake tukure tumone orote na kona tore twethiate temba kunenkanira gete kia deputy president keta Nyanza keta na Munjaluo keta na Arano keta na Muluya keta na Mukalejin keta na Mukos keye Antorene mutuma tarere kundi twenga bana wetu kagwe kundi kenge tukwenda kura twene kundi ke mutuma para kuwa mutuma endelee wana sisi hata tuone ndake tweriki oni nte yogoti ruambe ya kwe yogoti kiromba akura ndethera mira inia nini ete minderwa nereki wekira rwe kurego mandu yereki buriu atia aendelee asiendelee Uranwa etereki kuwe wa etereki ngoe Mheshimiwa William Samoei Ruto sawa sawa ndenda kuibwa tere Ruto ni 2 terms 2 term Ruto ni 2 terms 2 term natwe bato tore Ameru kendekei mwana wetu kendekei mwana wao na kendeke atieri eta yere mwake au kuma seta au kuma ko tore ando sukuma Ruto wa president 2027 2032 tore anda kuengeria kendeke eteste tao sino toi mwana wetu Nkiripotera Meru TV kumembe Beta Wakome wa Mutia. Ibo ya muno mwandiki wetu wa Ndeto Kome wa Mutia no ndibori riboti na njira indi ku riboti ya Kome Mutia yatwikira gatanta akandeto cia Meru TV oro wa Mbita Muthoni wa Kiramana tuchukire nkatho no ndibokona kanya kaututhiatira kirindeto cietu kumendira achithire chikiambirire mwaka kithakene tuwikira gatanta tukwendere kaita kake yatuna monanile wetu wa mathithio Paul Wangujiri andiki betu ba Ndeto erekire na Kinyari Ngibicha twabochokire nkatho cia mwanya na kuruki atwa bwendra uthiatiri ubweya bo Meru TV.